Wengenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsize aka Inkosi Wati. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ucenzela subscribe. Thola zonke izinto esiposta kuyona ke le channel. Indaba ezisematheni esika-Floyd Shivambu osejoyine-ke umkhonto wesizwe noma ke osesulile lapha eqenjini le-EFF noma ongazange evuselele ubulungu ke beqembu le-EFF wey'ngane zawo. Kuvele lezi indaba ey'nkundleni zokuxhumana kanti naye useqinisekisile ukuthi ungomunye ke wabantu abajoyine iqembu ke lo mkhonto wesizwe. Indaba ke lezi esabeleke kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana, abantu abaningi sebeqalile bakhuluma ngazo, beka ke imibono yabo ehlukahlukene. Mina ke ngane kwethu ufisa ukuthi ngithole uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ngabe ucabangani ngalolu daba, ngabe mhlawumbe wenza into e-right ukuthi sisuke kwi-EFF joyine iqembu lomkhonto wesizwe. Mina ngizofisa ukuthi ngithole uvo lwakho nombono wakho. Hlala lapha ku-comment section, ukhohlwa ukucindezela subscribe, thola zonke izinto esiyiphostayo kuyona ke le channel yethu ehamba phambili.